Avalkı Kırgız halkının Kırgızkan dermenen gelseken, asıldardım Manastay Karaçı gevmenen gelseken, Ağrılı jurtun Aykölü kavlan Manas bas, Jakşılar tuğulgan jereken mına jarakkan merin çaçkan jere. Gülgünde kırkın gümüşün, Gülgünde kızın gülü kaydı vasıyla verselim. Akçıvek giygen de selkilir, al gezle güzögüne bolçu katarım. O Jaratkanım, elimizge kut bere gör, bereke bere gör, ынтымак bere gördü. Bıyıl kutuşumuz jakşı olsun, ırıskısı mol bolsun, ынтымагыбыз бекем bolsun. Жерimiz, elimiz güldöp, önügü össün. Eң негизгиси тынччылык болsun. Қалған екен да өз? Уже Пішіріп қойып шынарда. таң атқанша даяр болып қалады. Şu sizдің қылған тілектеріңіз еліміздің тілегі болсын. Еліміздің başı sizsiz. Başınızdan devlet ketmesin, kut ketmesin. Үйіңізде daim тынчтық, аманшылық болып, birinci денсаулық, екінші кеңшілік. Allah Teala sizlerге ketpes devlet keng peyil versin. Rahmat can. Батаңыз тейсін. Бардық жалпы елімізге тейсін. Баткен жерге өзде тынччылық болсын. Құт береке болсын. Сүмелеріңіздерге. Рахмат.